TV. Selam dostlar, Tatmos TV telekanalında yeniden təmli kreş tapşırıb. Hem elbette indi her vaqtda qışıda eng təmli qaynar selamlarını yollab qalışı bulurmun men. Bulat Bayramov hem bugünkü studiyamızın qonağını da qarşı alırız. Ol başqarucu, jarışı Elvira Yusupova qarşı alırız. Elvira. İsəmisiz Bulat? Selam. Hayırlı günler. Ben de seni kim deyim? Qozan qızı deyim mi? Ufa qızı deyim mi? Nişik etsəsən? Nişik sizyasın özünü? Sen kim deyəsən buna? Biraz жерге келгәч nişik tanıştırasın? Hazır Qozan qızı deyəmində. Aha, Qozan qızı. Yaxşı. Qozan qızı Elvira Yusupova. Ya Elvira indir zor paketlar da көтәреп келгәнсен күреп торам. Білекегіне көштенеш? Шығар айда. Бора бір фактически Башқұртстан қызы болғаш, бізде бит болат келелер инде. Qozan qızı, lakin Башқұртстан. Башқұртстанның Qozan qızı. Только мен бит Татарстанда тұрам, шуның үшін бұл Болгарның балы. Башқұртстанныкы түгел. Yok, aytылай Башқұртстан балы, lakin Qozan bankasına tutturulgan deyip. Yarak, soğutuna. Bu bulay açıladır değil mi? Ошылай. Tak. Hem şey. Şey Татарстандыкы. Elbette biz sotarlar biz indi. 30 gradus ısıda da 30 gradus soğukunda da şeyi içeri yaratabiliriz. Şulay bit. Güçleneşlerini aldık. Tapşırımızına başlayalım. Elvira, men endi bilen sen әзерленіп келгенсің, әзерленіп tapşırılarını qarab келгенсің. Біздің ничек барасын білесің. Сен қазір кірешесің біздің телевизион тамашашыларға қарсы. Бүгін бір тамашашыбыз рецепт yolladı, bir қызықлы рецепт. Сиңа аны әзерләргә керек. Әзерләү генә түгел, әле пешерү һәм нәкъ шуның кебек бизәү ясау менә формасы, тышкы кыяфәте нәкъ шулай килеп чыгарга тиеш. Шул очракта тапшырыбызның спонсоры булган Кукмара металл савыт саба заводы ашык акционерлык җәмгыятеннән Кукмара табасы кастрюль жаровня дип әйтәбез инде. Синеке булачак. Әгәр дә юк икән, ул бүләк китәчәк, әлеге рецептны юллау чыгат. Кем сиңа каршы булын керәшә икән, әйдә игътибар экранга. Шәрифуллина Гүзәлия Казанда туган, Казанда яши һәм Казанда укытучы булып эшли. Ике бу җиткән баласы бар. Тәмле креш тапшыруына гади булмаган пулау рецепты җибәреп табалы булу теләге көчле Гүзәлия ханымда. Бары тик уңышлар гына телисе кала. Яна Гүзәлия ханым белән таныштык. Хәзер инде рецептын күрәсең киләме? Килә. Кара. Менә шундый пулау. Oh my god. Нәрсәдән пешергәне күренеп тораймы? Традицион ит урына әйе тавык, ансарахат. Бәлкем бу күркә итедер, монда аерма юк. Мин аңа бәйләмим. Тавык итеме, күркә итеме? Без сиңа тавык итеп бирәбез. Наша иттереп, матур иттереп. Күрәсеңме? Мәктәп пешергәнем бармы бер тапкыр? Әзерләгәнем. Юк. Минем пулау пешергәнем бар, ләкин байтыр ясаганым юк. Тырышып, маташып карарга кирәк булачак. Biz sana biraz anlatırız. Bir şey ikerim ne bu ibrelerini seykerim değil mi? Şöyle balarını matur etip. Mine ne şuna kelip çıkardık ettirip ezdirlesen. Elvira. Kukmara. Tabasa sinekey. Ya Elvira, pulav için gerekli bütün nesneni diğerleri bizim yanında koyduk. Ne yapmayı sen sıragança. Hatta zira da var. Sarımsak, soğan, kişer, tavuk, it edip etəbiz indi anın tuşe hem düge. Tuz, may, barış. Nəsədən başlayırız? Sen pulav pişirə biləsin mi? Baştan. Pişirgənin var. Var indi. Malades mənə. Pulav pişirgən kişini hürmət etəmədim. Pişirgənin var indi. Anın bir unikal resepti yok. Konkret, pulşada pişirgə teyiştik. Мен hatta kızdırığa da koyam biraz bana. Жылтырға табаны. Әйтергә дә онытып торам, бүген сиңа ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт саба заводы ашык акционерлык җәмгыяте. Ягъни шул җәмгыятьтә, шул заводта җитештерелгән менә бу Казан. Казан, гомумән әйтергә кирәк, Кукмара Сәүдә маркасы. Ул вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча шәп савыт сабаларын сез дуслар интернет кибет ашыда алырга мөмкинсез. Һәм үзләренең фирменный кибетләренә барып, Кукмарада бар кибетләре, Казанда 3 кибетләре бар. Бер саны Павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан, берсе Рихард Зорге 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында һәм узган елны яңа кибетләре ачылды. Мусина урамы 23Б адресы буенча барыгыз, алыгыз, рәхәтләнеп кулланыгыз. Дияр Эльвира, мен Казанны кушып җибәрдем. Май. Майны шундук салабызмы?
Bunu salıp bitirer kerektir bitini bu mayını. Әйе, жетер мекен ол? Әлі жетер мекен әлі бұл? Әйе. Май көп. Ну, Так. тауық білесің бі? Мен соған кесе Майны башым. бек көп. Құллама бетейін. Қасығы бітіріп заңын. Иә. Сен давай соған кес. Башланды. Ярар, рахмет. Мен Мен кешірмін. соған кесерге яратам. Ең бірінші соған қыздырамыз ма? Әйе. Мен зор теп кесемін дені, еме? Әйе, Ярай ма? кес, дәнірек болады. Ярым бұжыралар біле. Әйе. Болмай әлі? Кіс жетмейді. Ярар, сен кухняға ярар сәлеме барса. Еш кересің ме? Не, күнде енді. Ертең әбек кеш. Ерің пішірмейінді. Жоқ. Сен өзің ярар қазір етеміз елебіз шоу-бизнес үлкәсінде. Шоу-вумен. Сен шоу-вумен. Шоу алып барушы демек. Ерің қойсы үлкәде. Сіз бір үлкәде қойнайсыз ма? Ну, әйе. Тракторист? Жоқ енді. Трансфер бойынша нәрселер ішлеймін. Сен қайта нәрсе ішлеген білмейсің ерің? Ну, тотаршен жігітіге білмеймін. Секрет болсын. Яра, сір деп етесің. Сір болсын, әйе. Ең мұхимі қапшып білен ақша алып қайтып беремін. Қапшығын мұра қайтамын. Тырышайын, во всяком случае. Яра. Достар, айтерге керек, біз енді біразға таныша башымыз бейтінде. Яры мен сені біразға сағаштырдым да, телевизион тамашашылар әлі бетелі сені білмейлер. Қайдат, қаралы, сен бек нетесің, уақлысың. Уақ керек тұр, міне қара. Еретсем әзіңе бере ма? Кеңешкіне бере, міне. Зор болсын. Зор болсын. Міне мына кескенсіз бейтін. Нормально, міне қазір. Шал, бармақ қаттығына мына шөт тұрып. Тырышқылам бұлам енді моторрақ болсын. Моторлағаным, міне. Азаплама, бек уақлама. Ярай. Так, мен мұны салам. Ярай, таныштыр өзің біле, сен Эфе қалағында туып шында өскен қыз. Әйе. Нәрсе қиылар. Оның қара олай. Әйе, міне Фада мен туып болам. өстім. Ғайлада үш қыз өстік. Әйе. Нема, таныш ситуация деген үш қыз дегенім. Яқшы. Әйе. Әтейменеме әлді де Уфа қаласында яшап еталар, олаға шүкір есен сол. Кісіде. Бірәр кішігіз бар мысың шоу-бизнес келесінде? Жырлы, мәселен, сенен кебек. Yok dürüsün yetkende, yok. Brevde yok dürüsün yetkende. Eteyim ömür boyuna üniversitede okudu, ol ученый. Yani stomatologiyada ömür boyuna işledi. Әсин işlep. Ne, minde. Ученыйлар, ғалимнәр династиясының давамшысы болмадың. Болдым. Болдың ма не? Болдым, әйе. Мен өзімді мектептен бітіргеш аграрный университетті бітіріп, университетті бітірдім, Екі білім алдың, екі білім алдым, әйе. Онан соң оқытуға қолдым. Башта мен мектепте оқыттым. Аграрныйда ненде факультетті? Экономический факультет, кафедра финансов еді. Ничего себе, сен әлі финансист. Финансист, әйе, лашка. Дипломированный. Педагогическое образование. Просто башта начальный классқа бітірдім. Бұлай ғана педагогик азларын олар үшін ғана. Дұрысын айтайын, кен жоқ бекен енді білмеймін. Әйе. Жыл үшін мектепте ішлей башладым. 6 ел мектепте ішледім, шынан соң колледжға кірдім. Ішлерге по ступеням поднимался, онан соң университетқа кірдім. И міне көп еллар бойына оқыттым. Ішледің ма сен? Қойда? Научный работа деп етеміз. Әйе. Неше фәнни ішің бар сенің? Менің 108. 108? Әйе, официальный. Бұл түркелген ма, зарегистрирован? Әйе. Өзімнің монографиялар бар, пособиялар. Экономика бойынша. Әгер де әтек Ауропа енді, шет елде, әгер де кіші шуның қатлы бір ішлесе, ол енді пенсия қатлы бір қадашамеше дивидендларыңыны алып ята. Сенің аңды дивидендлар келемі бір қаян? Yok, дивидендлар келмей. Қаясын олар, қая кетіп бара ол дивидендлар? Бір қойда кетмейінді ол. Бізде yok мұне алай? Yok, бізде онда нәрсе yok. Ішлесін. Фәнни ішлер, көпмі ізденілер, көпмі түнлер жүқламыша ма? Әйе, дұрыс. Бүйрек оқылды кіші екен сен, Келіштірген бұлабызын шында.Ізрек. Әм сен шыл бүтін ішіні ташлап? Әйе. Қозанға шып кеттім. Бұл сен қиялың еді ме? Қиялым еді. Не ішінде? Қойжан келу сен башыңа мен хиштексіз қазанда ала шақман. Дұрысыңны еткенде береке жоқ танық, онда қиялым бары. Нене менің ғұмыр бойына, нене деп еттебізінде біз сізді дәуәні бізде нене. Әйе. Қозанға қойтса, ше бұлыры, білерігіз қозанға қойтса, әйбет бұлыры деп мен еш жоқ танық. Бұл соңында керек місің қарайлы? Жетер де, может. Жете ме? Хотя соған бет
Соған бізме бит ол бір ит білем. мен христианып кетіп, әйе. Соған Так, әйе. кірбек болады. Тебе тұрады, нәнәй. Мен қойтам деп сөйлештік енді. Барам демеді енді қойтам дейді. Ну, шулай. Тұрыштық енді. Бұлдырды ғой, кеттік, бұлдырды ауырмады енді мұсын көшулер. Уфа жылап, алмады мұзат. Қолды енді қомында шокралар қойт енді, ну. Қайтта. Ю, қозан торта, қозанны күйратам. Қозанның берек те яратқан үш ұрынын аталы мәне. Бай жерле сен бет ұшай. Ошта өзімнем иім. Тұрған ұрынып. Шуансың. Теге үзәк, центр. Мәшит. Әйек. Мәшіттен қойсызы қозында мәшіттер көбейді бар. Құл шариф мәлік. Әйе. Құл шариф мәшітті бар, амды бар. Әйе, шуансың. Үшінші ұрыны. Үшінші ұрын, мә бүгіннен Татмыстығы телеканын Голубятникова 20А. Әйе. Дұрысыңын әткенде. Мәндері жауап болды ақса, үшіншісі. Бегірәкті. Әмді крәш тапсыр бар. Так, ярар. Қозаңа келдің, қаласан сені қаршы алды енді. Эльвира! Әйе, Аллаға шүкір келгенсің әлі әйе. Ол қатлік жеңіл болмады, конечно, но... Яғни, әйде, тауыққа кірішік, тауықны шікәрті баш, мен бұларын өзім бұлғата, қыздыратыр, бұларын бек қаты қыздыра керектер, шай? Әйе. Әзірек қызарсын. Нұқ қызарытамыз бұларына қазір. Қозаңа келдің сен, Қозан сені қаршы алды, ең бірінші іш болып, насадыр ішлерің, нәсә ішлей башладың сен. Қозанда енді фәнде ішін девам етіп болмай, сен ұлмен өзіңнің ішшәндіңні, үлкені бітіне өзгәрттің, сен шоу-бизнесқа кеттің ме? Алып барушы, жүрші болдың. Нешік кіріп кету бейді, ауыр ана, нөлден. Мұны алсам берем ме? Яры әлбәтті. Мәне сен қойда. Ну, беремлер өткере башладым, туйлар, юбилейлар. Оқша жия башладым, клиплар түшіреге, жырлар ездіріға, онсыз болмай. Сенің демек бала шақ қиялым болған, телевизорға ләгу. Ләгу, әйе. Қозанға келсең? Ғымыр бойы шының білен қияландым дүрісігін еткенде. Бірінші Барс медиа турында мен білесің қошына шыттым. Қошан? Неше еш уақыт? Еш жоқта бір 16-18 еш болғандыр мекен енді. Приблизительно ебет. Кеуға шыққаш. 18 ешті? Әйе. 18 ярымда мен кеуға шықтым, әйе. Шуғат үш шығасын келген еміне кеуі? Жоқ, шуға дыр келгенісі келгендірін дейіп тұршының, әйе. Аның келгенісі келген? Әйе. Шоқ енді кеуіға дейін, ұрлап кетті мәлі сені? Жоқ, что сені? Сұрап енді, никақлар оқытып, шунасың зақсқа барып, нешік керек. Менің әтейменім керек стройы кішілер, әйе. Тұшқада шығармылары. Кеуға шыққаш, тұшта ересін делер еді. Сағат ұрамға шығармылары. Шының үшін шулай болғандыр енді. Шуннан? Шул, міне шунда бір кассет оп қайттылық. Әйе, Барсмедиан селей башан сен? Барсмедиан, әйе. Шул кассетін, диск еді ол, диск. DVD? Или диск ме, или кассет. Бірінші кассеті болғандыр. Хане Фархенің кассетісі енді. Шунда Барс медиа представляет клуб. Исімді шул. Бар баранды. Или ол сұңырақ диск табылған мекенді. Шул моментта шул Барс медиа менің бір қиялымға айланды енді ол. Менің үшін нәрсе екен, Қозан, Барс медиа. Шу қадырық. Сен қазір Барс медиада енді? Хомыны шаны бұтәлімем. Бігірек шотмын, ну, шу қадырық. Дұлқын анам енді дүрсіңін еткенде, әзірек шының үшін. Дұлқам тек шапылан қатым тұшайтып сөйткеденде, емалда. Шылай ярай ма? Әйбәр. Біздің қақытасығына қалдым да. Бітті сен қызғанын. Сен сіле. Шундан бірінші бейрам алып барған қатырысы ма? Ну, жоқ енді. Жоқ? Жоқ. Бірінші жыр? Мінді жыр болдым нәсен? Бірінші жыр өзімлік түгірейінді бәкітті шотлықта, есенлікті солықта деген жер. Яланың минусовкасына еще. Әлі бірінші адымарына сетілған жыршыларынан бірінші жыр ұшыл бұла. Бекетті беренер алып барғанда. Яшыл жерін жырдылар. Ондан соң сен бетіне қазіргі уақытта нешедір жырың бар өзіңдікі? Мен әлі өздірілған бір жырым ғана бар дүрсіңеке өзімдікі. Оңа клипта түшірдік. Но мене планда, мене әлі қазірге әзір деп айтсаң болады енді. Дүрт жырым бар. Оны ескін ала берса
TMTV bilen kanalı bilen birge klipler düşürüge oyluyuz. Bütün üstüne bütün 4 sene düşürüp çıktı mı ne degen bular? Bütün 4 sene düşürüge Ben şulay kerek ana. Ne yoskını Tam başlıyoruz, şulay bular. bir ikisi yoskını öter, ikisi jeykini ola birse. Хорошая жер. Ey, mene bulay kerek. Bir ikisi yoz, birisi jey, birisi kızga kaldırığa. Ey. Birisi kışla kaldırsam öyle taqda beter bu ne? No. Mart'ta luqar erib etkençi. Ey. Kışkını düşüresi kelmiş. Yaratmısın kışla? Yok, soğuk. Soğuk mu yaratmısın? Sen bit Ufadan anda soğura öyle Qozonga qaraganda da. Orada kübrek sizde. Ha? Yok mu? Elle neydi kış? Kışkını, ey, kışkını klip düşüresi kelmiyor вообще. Yara anlaşıldı bu sine klip bitmeyeyim daha. И фактически окша жесі бар бит әле аларның. Ey şu. Тойлар үткәреп, юбилейлар үткәреп. Yarar. Bu jırında senin klip, jırın adresine klip düşürülgen. Anda baş gerayinya. Минем кызым Карина. O hatta bu jitken kızınız var mı sizin? Bu ara olağa şükür әйе. Оңа 18 яш. Булды bu yılın olağa şükür. Ece biz bu kişi qarab turam, bu kişi oşab kişini bitiren solay qadir. qaydı. Solğancha oşab bitirecek mi? Şoň qarayja, solğy qarab zany zatı. Makinanın pulağının işi bir qadi. Modallan seçkisi de yok. Рәхәт җиңел син эшләп торасың, мин басып торам. Elbette onun ayırım neyi var, tarifi var. Tapşırı betkeşe mi? Я Aytırma. Jasumğa basasın. Ben şöyle bulgatıp duruyorum. Ya, o menden ne planlar senin? Anlaşıla yarar, jır yazdırdın, klip düşürdün. Ana işlep bula, avırış tugul. Akşa bulsa. Ahırғы maqsat netijen de var düşünme. Qay kelip jiten netiş senin ijatın. o kadar кирәк әле. Уйлаган юк. Юк әле, уйлаган юк. Бүген кемле яшәргә тырышам. Любой моментны тутып, менә рәхәтләнеп, удовольствие алып, менә монда менә бүген сезгә килдем. Мен TMTV-га рәхмәт. Шокытыгыз рәхәт. Дулкынанам, но барыбер рәхәт шокадырык. Менә иртәгә нәрсә булуын белмим әле. Иртәгә сагыда яхшырак булачак. Иртәгә тагын килерсең безгә. Шулай дип ышанам инде, шулай дип уйлыйм. Кемдә кил? Без шат кына килгән кунакларга әгәр дә күчтән эшләр күтәреп килсәләр. Ая тавыкны салыйк без инде, тавыкны салабыз. Булгандыр бит инде. Бисмилlah дип салабыз тавыкны. Мин генә пешерәм кебек. Шаяра бер. Тавыкны салабыз, тавыкны хәзер пешерәбез, кыздырабыз, наша иткереп әйләндереп алабыз, аннан соң бераздан су салабыз да пешерәбез дә, аннан соң дигә саларбыз. Әйдә бу тавыкны кыздырган арада бездә синең белән безнең телевизион тамашачыларыбыз да Татмустова телеканалында тәмле реклама карап алсыннар. Татмустова телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә дуслар. Бездә бүген Эльвира Юсупова пулау пешерәм ди, шулай бит? Пулау. Моның дип әйтгәне менә бу бар шундый бер термин зирват дип аталган, ул әзер. Ягъни тавык пештем, суган кишер инде күптән биште, хәзер монда диге салабыз да. Әйе, диге салганча буларны атабызмы? Наша гына атабыз, ярыймы? Яны рис үстенә саларым. Йо, остан тәм биреп торсын. Так. Насалапсың. Сау ала зирасында җибәр шунда. Зира кирәк менә зира. Зира булмаса. Җитәр дип уйлыйм. Чигулис. Аз дип уйлыйм. Күбрәк булса. Лай. Минутча булды. Җитәр хәзер иде. Дигене салабыз. Син салсызмы, салаймы? Салабыз. Мен не бар бераз гына, менин тәҗрибә бар бераз гына. Шуңа баттанган булайм. Сез бигрәк уста кешесез. Мен бигрәк инде үзем шаккатам. Ай. Менә шулай. Сукланып карарлык. Үземә үзем күстидермәсәм җаврый инде. Так. Булды. Әзрәк су салырга кирәк. Әзгенә кирәкме? Бер бармак калынлыгы гына кирәк, менә булымча. Без моңа әйтә тагын бераз гына туз җибәрәбез. Тагын әзгенә туз кирәк. Дип саныйм. Так, кушканга булса. Менә сиңа. Менә бер туз белән генә. Кырыкларына шәкерт. Так, безгә кирәк су. Кайнар су салсагыз да булат. Кайнаган су салсаң, җиткереп яхшырак менә бер. Син әйтерсең булды дип, яме? Булдымы? Кирәкми яңа булса? Җитәрде дип беләм. Так. Өстен каплап куябыз да 15 минуттан лау әзер. Бу өлеше. Әтегеләйттердем сезгә өлеше булачак әле аны.
Atı birazdan ısırap. Elvira, bu eleş tamam. Hazır indi bizim birazdan vaxtımız var. Şu vaqt aralığında biz sana bir rubrika hazırlap qo'ydik. Ayda O rubrikada ne ekan, ne sözlegan sizga. ko'rsatamiz hozir, ko'rsatamiz. Ko'rsatingiz. Elvira, dersingni aytganda bu rubrikani men haligina bildim. Haligina aytdilar. Men o'zim da bilmaydirim. Lekin mende ortqa shigini olmayman sende. Bizning bunda mana bu planshetda indir dostlar bor deydilar. O. Sen bayramlar olib borishdi. Menda bayramlar olib boradi. Meni familiyada Bayramov bo'lgan shulaymi? Menda праздничный bit. Shulaymi ne? Ey. Elvira праздничныйmi ne? Ey. Ketdan. Bayramlar o'tkazib chiqdi. Sho'yib aytasizmi o'zingni? Yusupova deb tugul. Yarar. Demak, to's aytgach bitta narsa ko'tarib qo'yara kerak. Albatta, u bular mineralka, sok. O'zing bilasan, sanksiyalar, soklar kirib yetmadi shitlar, shunga ko'ra o'zi bizning konfetlar. Konfetlarni olamiz, aşağı ettirib, bir tost aytamiz, sen tost aytasizda. Shalt biz seni bir Ali olsam yaraymi? Oshab qo'ysa. Mana bu chitarib qo'yasizgina. Bu yolmas uchun shokoladqa. Tag'in bir eng muhimi birini aytirgan qolman. Tostning oxirida bir so'z yetmaydilar. U shi'riy formada yozilgan. Ko'rgan yo'q qaraymi? Oxirida bir so'z yetmay, u so'zni menda bilan aytish, senda bilan aytish. Sen meniki, men seniki, shunday yaraydi. Fantaziyani ishga jigib. Ishlaysan, anlaşıldımı? Hazır mısın? Hadi mendan boshlayq. Bunda san'atliktirib o'qirga kerak. Oy, u xatni kelishtirib bo'lmas. Mendan boshlaymiz. Конечно. Qiziq. G'invar o'ta, qish bita. Yoz kelashak bittizdan. Jilmadur salamlarni qabul etingiz. Do'stlar. Yo'q, tizdan. Men bilaman. Bizdan. Bizdan, ay malay. Bu podходит что ли bizdan? G'invar o'ta, qish bita, yoz kelashak bittizdan. Jilmadur salamlarni qabul etingiz. Bizdan. Bunday qarab. Bizdan. Bizdan. Sen Boshqirdiston ekanini sizda biroz bizdan deysan. Yo'q. Shoyartam albatta. Sen to'g'ri narsa bo'ldisan biroz. Qorliqqan kerak. Oy, ishladim. Yangi yil bayramlari boshlandi bit. Ishkin ishladim. Ey, turishra. Bayramlarida shiirladim, bilasizmi? Boshqa shamarga, ayda sen o'qida, sen tostni konfetni ko'tarib qo'yapsan nasib. Meniki hozir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayda o'qiyam motor ettirib. Yangi yillar qutlug' bo'lsin bayramlar. Bizning kish bir ko'shan qo'rqitmasin, qishqi salqin. Kimlar? Qo'yanlar. Kunlar, Shiganlar. kunlar. Nima bo'lsa shiganlar deb to'g'ri keladi. To'xta, mana bu. Давай Yangi yillar qutlug' bo'lsin bayramlar. Bizni hech bir qachon qo'rqitmasin qishqi salqin shiganlar. Durust. Motor to'g'ri kelaymi? Motor, naq motor. Shiganlarni men yoratam. Shiganlarni yaratasizmi? Ey. Siz o'zingizda shiganlar olib bayramlarda kelasindir. Deymi? Shiganlar shajirlaymi? Ulaymi? Bir sektor shiganlar. Shuni shashni ko'raga bo'yim. Shigan. A simlay bilanjenka, shun barliqda. Ну, меня. No, qishqi salqin Qora shashtu. kunlardir endi bunda. Kunlardir. Yarar. Do'stlar bo'ldi. Ayda, bir konfetni tutdik. Ketdikmi? Shakshtirga kerakmi? Kerak, konfet shakshtirga kerak bo'lgan. Tamam, konfet. Tamam. Kamera ishlatib qo'yamiz. Qo'rqash bo'lsin endi. Redaktorlarga rahmat. Uzun rahmat. Direktamni. Bek aybat. Bekkamda konfetlar saylanlar. Qolganini bo'lamiz. Yartishni qo'yib ketasan yartishni. Конечно. Еще topshirib kes, azalab qo'yib. Ikkinchisi. Men boshlayman shular. Konfet bilan orbitali. Shular shu. 8-mart kunini konfet bilan bekjaysiz. 8-mart kunini hazırladik shashaklar. Mishallar bo'lsa tesaklar deb aytiladi edi. Tesak. Yaratgan qizlarimizga bizdan motor Bo'laklar. Yoray. Rahmat. Bo'laklar, mumkin tilaklar, tag'in saritaga bo'ladi. Bo'laklar, tilaklar, Kubalaklar. kubalaklar, ayi. Qisqasi anladingiz. 8-mart kunida bizdan motor Ay. kubalaklar. Yaxshi, menga o'xshay. Shiganlar, kubalaklar. Shiganlarda istab bo'lar endi. Ayda seniki ketdik. Tak. Hali shakshtir boshlaymi bizmi? Yo'q, hali shakshtirga bo'lmaydi hali. Hali tost etilmadi sen yoqda. Tak. Sen narsa, nega kulasın? Yo'q. O'qib ko'ring. Vatanni saqlovchilar
күні біздің үшін зор бәйрәм. Бірге болғанда күшлі біз. Her vakit bulayık. Bilem nasıl ekenim. Ne? Şimdi Бірге. yok. Ay yok. Sonra kimi beyrem bığa başlayın o. Anladın mı? Ha. Birden. Birden değil, birden. Birden. Ya. Neyse, vallahi kızıqraq vereyim, meni qalsa. Men alina başqa keldim. Vatanni saqlovchilar kuni bizning uchun zo'r bayram. Birga bo'lganda kuchli biz. Kuchli biz. Har vaqt bo'laylik. Rustam. Har vaqt birga bo'laylik. Rustam deb aytib qo'yardim men namda. Anlaysan endi bizdan. Ay. Sen to'larsana bitni hozir. Hayda, ketdik tamam birdan. Ah, Jamila. Bittimi do'stlar? Jamoat. Arkadaşlar bir olur konfet bilen siliyor değil mi? Bizden öteki bıraktık şey bu hitap. 23. 14. fevral, 23. fevral hem 2. Mart'dan sizne. Hem 1. May bayramı hem 9. May. 1. May başlayacak. Hem sabah tüyleri bilen. Sabah tüyleri bilen siz dostlar. Konfet başka birdi biraz bana. Ya Rubik şun bilen tamam. Hazır planını tüyleri şatıra gerek. Kışı kandırın. Bitti. Dostlar, plov pişiruning qiziq stadiyasına kirib boramiz. Ya'ni plov bizni pishdi, anda bitta xatlasizmi rasm ne deydi? Biz endi biroz sen asirini shishamiz, anda lavash edi, mana bu lavashni. Qolganini biz birinchi aytmadik. O'g'lim aytdi, men yana soat beragizli. So'y, keyin soatga hozir narsa ishlarga aytish. Ayda men bu plovni bulg'atib qo'yaman. Deriz. Men qolsa bulg'an pishgan deyman, endi. Ko'ragan. Oho! Endi motori. İyisi. Baribir men bu retseptni yo'lovchi Guzeliyaga shuni aytgasim keladi. Itli plovni men ko'proq yarataman. Bugun beylamayman. Ana retsepti shulay edi. Bo'ldi, mana. Shapi. Motor. Kerak bu. Eskitkish motor bo'lib chiqqan. Motor bo'lib hozir kirgan edi. Men hozir nechik joyin to'g'riga endi durust ishlarga hali bosh ishlab turibman. Elvira mana bunda men senga yordamchi tugul, men o'zimda olib ishlaganim yo'q, bilasizmi? Nashla o'rtasin. Yo'qdir. Yo'q, men o'ylamsha, qayda bo'layapmiz? Ansin solasin bir elish. Aya. Kesilesen de bula. Anne kesin, anasını da kesilabız. Yo'q, kesmayman, men просто nig'roq tutdim. Nig'roq. Agar da oz deysan, to'xta. Mana kesib olasizmi? Bulay qadar birini aytamiz. Aya. Ne kesib turamiz? Nega kesib? Ya yirtirga da mumkin. Yo'q, qalay bo'lmaydi. Mana bunda ko'rdingmi? Az bo'ldi, mana bunisi oz, mana bu yeri oz. Ya, onun uchun. Shuning uchun kerak, balkim men yog'ishamdir. Yo'q. Sen kelishmasganmi kesin, men bu ishlaganim yo'q o'zimning. Men de ishlaganim yo'q. O'zgarib. Bu retseptni bordik. Guzeliyaga ne bile? Aya. Rahmat sizga Guzeliya. Aya. Rahmat sizga Guzeliya. Birdimi? Shirat mana seni. Degan gibi kerak. Yo'q. Durust bo'lay tugul. Kesimi? O'zim kesin. Git, avval tezgina. Bizning istar shunday yo'q. Bu istar Yaray. Moshniy bir narsa bo'lmaydi. Moshniy. Biz topshirdik moshniy. İstəli bizdən moshniy. Mening remont boshlangan, kстати. Sulayman. Kuchni izlab berib. Bulay aytamizmi? Kerakmi, yo'qmi men bilmayman. Подожди endi. Men uni vashga kesmasam. Urarım. Teplab urarım. Nechik uraysan deb bizani bitandan nechatamiz. Bizga aytdi. Uni tebi bilan atishmikan, yo'qmikan вообще. Yo'q, tebi kerak tugul, nechap tebi bo'lsa, unda tebi yo'q ibdan. Давай тогда ikini нашли. Yo'si bizda. Da, nemcha davom ko'rsataman, ayda. Mana rasmini qarasang, nechik bo'ldi. Oy, bunda ko'rding bir necha qot, birgina qot tugul. Tebi kerak tugul. A to нашli ishlasak durust bo'laydi. Ayda, shulay ishlab qo'ying, ayda. Ay, sen aytgancha. Balkim yolg'ishamdir. Yo'q. Sen yolg'ishmisan. Men olib ishlaganim yo'q. Mana haybat bo'ldi. Bunda hozir solamiz mana bu pulovni. Ancha qo'shib beradi. O'zim. Yara yordam eting endi birozgina. Birinchi topqir ishlayman, faqat o'zim da bilasizmi? Bunda birozgina qo'shim. Tak, ayda bismillahirrohmanirrohim. Tim 2 litr olasizmi? Men bilan chektirib qirqirayman. Kerak bo'lsin yami? Kerak. To'g'izroq deb aytayim bo'lsam endi. Voy, ishlayapman, o'sha qorisi keladi. Hozir ko'kma televizor tomoshachilar.
Біздің бұл плов пішіргенді көріп, ал әлі алмай қошын. Қызығып. Мен де ясап қарайым әлі мұны деп. Телевизорларын бұндардың кухняда төл кухняға көшіріп қойдылар. Мұнда қойдылар. Сен күмән өзің қойған нәрсе білен сыйларға яратасың. Немесе тығызла деп ету, мен шылай дұрна. Білем енді. Міне изілебет, аудан какая тігі сүретте ол шуды рассыпшыты болып тұрады. Біздіңкі изілебет. Йоқ, ярар, мұнда біздің дігісі бәлкім дәріс болмағанды. Мен дігіге бәйләммейм. Мұнда рассыпшыты, не рассыпшыты деген әбір жоқ. Мен аның формасы шылай болсын, матурлығы. Кірбітті болады. Бізде соғытын. Несеп соғытыл сіз? Үйден нәрсе пішіріп Сен қамыр езіп қарып пішіресің бі? Болады, менде жүлер сұра бересің. Бәліш пішіруге өратам. Шын бәліш, итлі бәліш. Итлі бәліш. Кірбітті бейт бұл? Қысты бұй пішіреміз. Кірбітті қар. Бигірек ювелирлар енді біз, Искет бәлі. Қоралі, бір томшы лишний олай бейт. Жоқ, қара тіп түгел болды. Түгел. Бізге производство шарақ керек қазір. Біз енді шындай дәрежеге жеткенбіз. Міне, жамағат қалмады, бір тамшысы да. Бізге керек түгіл. Бәрін қоя қойсақ. Қазір ең қызығы бар шына мұндай ме? Ой, шолай. Жүзіне қорқып тұрам. Әрар, көз қорқа, қол ішлей деген мақалын шығып ішкенім барды. Түребіз ме қазір? Түребіз мәзірек. Түріп тұрмыз. Жоқ, мұны түрсең. Қос қошатабыз. Кесебіз. Түрсең де болайын, қара жел кітмәсін ішіне ме? Әйте түребіз. Ал мен кесірімді көйлі ғаны меді түребіз, түрейді, түр. Фикер, идея. Кесіп тошлап қанша әрем болмас? Онда осты yoğuyor. Aslı yok mu? Karayız hazır. Evet, izleme tamam. Bunlar cemaat şulay. Şulay mesela bize reseptler. Aslı yok. Diye söyleyeyim. Evet, terapis. Biz terapis. Biz terapis. İyisi balarız. Bu da yapıt. Motor bulaşağı indi var. İkmek ne remitesi kilmi bilesin mi? Şulay şu. İkmek beyt o. Şulay. Anın üstümüz gerek. İlk muhtemelen bu forması motor bulsan. Rahmanda. Moşlu bola bu. Аңа бит аны атымда bu икмәккә бөтен мойлары сеңә чак. Бу үзе дә тәмле баша бутансың. Бәлеш күп булачак. Бәлеш тебе күп. Шулаймы? Син шулай дип әйткәнең. Шулай дип инде нәрсә булып чыгып. Үзендә бер нәрсә булып чыгасың. Бисмилlah. Тадам! Әйдә мин хәзер булай. Давай Син мин. биләсеңме? Син лизгин кеби. Бу хәзер. Имеш тә бейим дейин, дем. Бейдим дей. Матур бейдең син. Җәмәгать, без инде монда духовканы бераз гына җылыттык. Хәзер менә бу пулауны без берничә секундка гына озатабыз, чөнки инде ул пешкән. Бераз гына исте килсен өчен, бәлкем берничә минуттан алабыз. Капланган пыяла тәлинкәсенә шул советында алырбыз. Вуаля! Пулау әзер. Рецептны юллаучы гүзәллегенә көләдер инде. Ай, минем шашнамыйлар дип. Ана без белән аша итеп. Шикәр тәҗрибәле ысул белән рецептка чыгарга булдык. Я, хәзер дуслар, бергәләшеп карыйбыз Татмустова телеканалында реклама. Рекламадан соң инде бизәп, матурлап, әлеге пулауны пешерибез. Тәмле крашыбыз дәвам итә. Безнең пулау әзер. Нәрсә килеп чыккан? Хәзер карыйбыз. Миңа үземә дә булган рецепт. Ого, караңчы. Матур булган бу, а? Нәрсә килеп чыккан? Ничегына күренә булай. Ничего булган. Ничә без ничек тәлинкәгә салабыз. Так. Әйдә. Кабаттан моны салып, Әйе. 2 тапкыр тегендә монда җитеп алабыз. Әйе. Шулай. Ой, ботылырга. Так. Бусы секретарь надо. Җимерелсә. Туктар син секретарь. Син секретарьсең алса. Секретарь. Абы эшләп карасак, алып булмастыр инде. Давай әзрәк терем. Бу соутны. Төгрәк кирәк. Давай эшләп бөтен нәрсә бар. Давай. Кер шуннан. Всёшка. Әзер. 2. Акрыңа. 1-2. Опа! Килеп чыкты бит. Вуаля! Шәп булды.
Şapka vereyim. Yarı elbette. Temle. Temle. Hazır sen bana bizerge pişirecektir. Hadi. Так. Benim isimde değil, конечно, bu pomidor. Üstüne durgan. Var yanında üstünde şu hem üstünde var pomidor kesekleri ne var? Sefer var. Şehri pomidorları. Ayy. Bir de başta aşık var ya. Ayda o şey bize. Bir de açtım bir de sen açtın bedin yani. Başta aşağı. Korkam. Tut. Azine kesip alayım yine bir pişmağından bana. Ondan çıktır şuraya rağıydı kebek. Benim de isim. Kisile iş. Kisle. Tak. Tak. Sarkım kuap var yaşap bu pilavına birinci olup. Olmadı biz. Kısasıp. Şarkımda sosam yerim. Hadi yarı evet. Hadi. Aha. Evet bulan bitinde. Menamınsa. Onu yarakka jiberme çünkü. İki kat bulgaç. İkinci katı alayıp kıtırda pişmegen lakin. Ansı dağı da yaxşı ağabey beni. Saldır olarak yaxşı. Ay 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 ay. Bizim kişilerin bir mucize kıtadır bunda hazır. Neydi? Bu mucizalı pilav kilip çıkar eken diyor. Ayy. Buldu. Buldu bit endi bunsa. Ayy. Öyle biz ko'rsatib oldik bizning televizion tomoshachilarimizga. Mana shunday ever kelib chiqdi. Hozir uni biznesligina qoldim, ne? Mana hozir bir evet biznesini bunda ikmal olib, çalt. Aşı başlayayım. Rahatlandırıp. Teşekkür Neşe buldasın ol. Bir şey nerse diyorsun ki sen maladis bugün, tırıştın. Bilmegen kileş. Normanda bir yerden bittiniz derler. Ne ağırtı biliyor. Yok siz min yanına yerden bittiniz. Bu bilesin mi böyle bizde keyfin çilesim kelmeyin. Bu tecrübe. Sen bile bana koyup birinin uşun alalasın. Siz aytar mı? Ayy, dürüst. Uşum gitti deyip. Aytar mı size? Ayy. Şunday bir əzirləb. Mənə 25 fevralga bir pişirəsən şunu. Pişirəm. 25 fevralga tutturmasam. Doğan günü qoşan. Bu arada gına tugulmu? Yok, hadi jeykine güne. Yox, jeykini kütməyin sen. Jeykini kütməm. Jerga moyğa batqanmız əlbəttə moylı. Sen nişe kesilgen. Masalan kis. Şurada gına. Kis. Ay, startma kis. Şaksatım hazır. Men göstərəm bal meňa bula. Gel. Yəmi? Sen başa tugulmu? Yok. Bal meňa bulsa. Bunu sen biləsmi? Bal meňa bulu nesəsi bilen qorxunuş. Ne ses bile? Benim ballar bir televizyon tamaşaçılarına yazıla. Dayı. Evet, bunda yaşı ölenler koysam, nöbet verip evetlep koysam, çıktı şolayrak bular. Yaşıl ölen, Onun mandala nersedir bari yaşıl ölen. Ben bir televizyon tamaşaçılar için tırışam. Şulay veren betin sırrını şiştim. Dayı. Kubrek, Kukmara tabası tutsınlar deyip. Dilekler dileyim. Sen barı alırsın. Ağlar koyan kelime. Tak. Benim şey buldu. Bu blender neçe kere turadır ya? İsinde tugul mu? Bana torturadır ya şulay. Hadi bu yana da koyuk da. İzirek kullanırga gerek bizge. İyi rahmetin siyen bulat. Ben bir pişirip kına bir ötüm beni. O şapta birem anı. Ama birine işimde işleysin kalmayı. Yok şakşısın. Bir işle işleysin kalmayı. Nakti gümür film daha kebek. Bütün de seni özür işleyiz. Siz benim için aşağınıza benim için aşağısın ben dedim. Hatırlısın mı filmde? İyi. Ana, aşağı oldu. Koy! Cemaat motor buldu bit bu ha? Tak, bularını alıp koyduk. Tat indiye bir kilip çaktı bizler. Kıyılmasa aybet olur ya. Su gitmese. Karayla bana şunu aptaya gösterge bula bitmedi eyberim. Tada! Bana şunu da eyber. Şunday eyber, şunday pilav güzeliye. Sizge big zur rahmet. Big zor rahmet. Bunday resept için yanına koyup barısım kile. Başta ayet tuşu kıyafette boyun çağına. Tuşu kıyafetin içe minde ayetleri getiş. Bunda kim jingüş ikenime. Şimdi dürüst anlarsın diye bileyim. Benim. Bunda tağın bir nesesi kilişip de kilip jitmedi. Anakı kebek. Bana bu lavaşlarını
Көрәміз енді іліштер. Яғни айтабыз енді долькалар деп атала. Наша өттіріп полоска кесіп, азапламасы үшін наша шал тұрып қойсын. Анасын қошқанда да бек жеңіл бола. Шондай бір рецепті бар, ол алай еншектір матурақ, мына мұндай бігерленген орындар болмай, матур болып кетті. Эстетик яқтан. Һәм бұл біраз ғына ялтырап тұрға тиіш, оны нече білесің, оңай білен майда тұра керек, біраз ялтырап тұрға. Шоңа көре, бұл рецептіні үйренгенің үшін біз сеңа рахмет етеміз. Ләкин көкмара табасын. Менде міне 100%... Көкмара табасын. Мен башта қап қарим әлі. Мен барбір. Мен дегустация сырға яратам. Так. Әлі біздің... Бек зор. Шундан ғана ярайм. Жайдасын келер. Плов пішкен. Пішкен жайды. Тұзын ішігірек. Күтіп жамағат. Молодец, пішкен. Әкен шолай да. Енді жеңіне тапшырам бүгін Гузалияға. Мен риза. Қаршы келмәсіңдер деп ойлаймын. Көбілек біздің екеумізден болсын. Сен өзіңді құтлай аласың Гузалияны. Рахметтер айта аласың Гузалия deyip әйдәлі. Гузалия, сізге зор рахмет бұл рецепт үшін. Исен сауай ұзақ өтіріп құланығыз бұл көкмара тобасы білен. Мен әрді боранды тоба, мен рахаттанып құланам олаға шықыр. Сізге зор рахмет. Алайғана түгіл, Гузалия, бұл жеңуденсің. Сіз енді Эльвира праздничныйны бірәр бәйрәмге шақырға тиішсіз. Хешшексіз. Шылай ма? Шылай все яшайбыз деме? Ексен қонаққа шақырып сұйлайсыз Эльвираны әлеге кастрюль жаровняда пішіріп. Енді біздің спонсорымыз Көкмара металл сауыт заводы Ашық акционерлік жамғиятына шулай зор рахметтеріне білгіртеміз. Достар, алар Instagram шелтерінде ғымен социал шелтерлерде бар. Сен де жазыла аласың. Алардың түрлі акциялар бар. Түрлі акцияда қатнашып бүләклерді ата аласыз. Есейінде бүләк отқанды күтіп тұрғаншы, ең яқшысы барасыз кибетлерден аласыз. Кибетке ерге ератмасаңыз интернеттен заказ бересіз де үйіңізге кетіріп береді. Мына шулай, Гузалия, біз сіздің шын біз башқа телевизион тамашашыларыбыз қазіргі уақытта экранда көрсетілген телефон номеріне, WhatsApp-қа өзіңіздің қызықлы мына шындай оригинал рецептларыңызды юллағыз. Шулай біз оларны біздің артистларға тәқдим етербіз, күрештірірбіз сізні біздің артистлардан. Сиңа, Эльвира, біз зор оңыштар тілеп қалабыз. Рахмет. Әйдәт тіріліп шық, тамақ, тауыш, ол енді сенің түп инструментің шылай бет. Яңа жырлар, яңа клиплар, ижади оңыштар, һәм әлбәттә енді ғаилә бәхті тілеп қалабыз. Яқындарыны шылай тәмле ризыклар белән сыйлайым. Менә бу рецептны вәгъдә бир ясарга инде. Икенче ел шымарып килергә. Я, Эльвира, теләкләрең булса 2-3 секунд синеке. Просто Тим ТВ-га зур рәхмәт, шакыруыңыз өчен зур рәхмәт сезгә. Әти-әниемә, кызыма, тормыш иптәшемә, бөтен туганнарга, дусларга сәлам. Рәхмәт. Сәламыңны кабул итеп алсыннар, дуслар. Шуның белән тапшырыбыз бүгенгә тәмам. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле керәшне һәр атна сайын Зат Мустафа телеканалында күзәтеп барыйк. Ашларыгыз тәмле булсын, сау булыгыз. Сау булыгыз.